Veliki pozdrav i od mene. Vrijeme je za sportske minute u ATV jutru pred fudbalerima Borca. Večeras je utakmica prvog kola kvalifikacije za Ligu šampiona protiv Levskog. O svemu više u nastavku. U studiju je tehnički direktor fudbalskog kluba Borac Saša Kajkut. Saša, dobro jutro. Hvala na izdvojenom vremenu. Evo, odmah prvo pitanje. Vjerujem da je euforija, vidi se u gradu već da polako raste. Kakva su očekivanja? Borac večeras igra tu prvu utakmicu u novoj sezoni. Dobro jutro, pozdrav vama i vašim gledalcima. Pa jeste, kao što si rekao, euforija vlada gradom, to se već osjeti posljednja 2-3 dana. Karte su faktički još, ja mislim da su već praktički rasprodane, ostalo još nešto, mislim, sjever, danas se pušta u prodaju, tako da će stadion biti ono što kaže full house i odlična atmosfera. Za ovaj dan smo tako igrali proteklu godinu i svi smo se strpljenjem čekali utakmice. Pritiska nema, ali prosto imamo jedan zahtjev pred sobom. Želimo da odigramo što bolje ovaj dvomeč protiv Levskog, nije lak protivnik, ali evo pričat ćemo nešto o tome možda kasnije. Što se tiče fudbalera Borca, odrađen dobar pripremni period. Na Zlatiboru također vjerujem da je velika snaga što je sačuvana okosnica ekipe u odnosu na prošlu sezonu. Svi glavni igrači su malo teren ostali u ekipi. Koliko je to važno pred ovu prvu utakmicu? Pa nije važno, mislim da je to najvažnije, tako da je cijela ekipa ostala na okupu i mislim da je to najveće pojačanje ove sezone. Mnogo je važno da ostane taj kostur ekipe, ekipa uigrana i momci se poznaju, imaju odličnu atmosferu i ta uigranost mislim da bi mogla biti ključna u nekim utakmicama gdje se bude lomila, tako, na koju će stranu otići. Došlo je tu 2-3 nova igrača koji su povećali konkurenciju. Sigurno da je ekipa spremna, dosta dobre pripreme su odrađene na Zlatiboru, momci su spremni i orni i mislim da s nestrpljenjem očekuju večerašnju utakmicu. Što se tiče Levskog, dugo su čekali na tu šampionsku titulu u Bugarskoj. Poslije 17 godina su uspjeli da se okite šampionskom titulom. Nezgodna ekipa. Pričali smo i prije ulaska u studio, predvodi ih Španac Velasquez koji je sve promijenio od kada je došao u klub. Kakav Levski očekuješ? I oni kao i Borac vole da imaju loptu u svom posjedu. Tako je. Levski je jedna dosta nezgodna ekipa. Poslije 16 ili 17 godina prvaci su Bugarske i dobili su šansu da se takmiče na najvišem nivou i kod njih vlada jedna euforija, pozitivna neka atmosfera. Julian Alvarez je tako ključ ove cijele priče. On od kada je došao promijenio je sve u klubu. Španac koji ima dosta iskustva, radio je u nekoliko zemalja. Klasični španski, onaj što kaže mentalitet, fudbal, igra pas, igra posjed lopte i on od kada je došao, opet ponavljam, sve se promijenilo. Igraju na posjed i dosta nezgodna ekipa tranzicije. Tako da evo, bit će jedna jako interesantna utakmica, sigurno protivnik po mjeri i evo, vidjet ćemo. Nadamo se najboljem ishodu. Nadamo se i punim tribinama. Karte su, kao što si rekao, planule. Da li je ostalo još nešto? Pa vjerujem da je ostalo još nešto u šopu. Evo, fan šopu, ovim putem pozivam ljude da odu što prije, da uzmu toj karti, jer je stadion praktički, ja mislim, 90% rasprodan i zaista to me raduje. Banja Luka i fudbalski klub Borac to zaslužuju. Ovakve utakmice su pravi spektakli i privilegija je večeras prisustvovati utakmicu. Igramo kvalifikacije za Ligu šampiona, takmičimo se na najvišem mogućem nivou, ne postoji bolji poziv od toga. Ono što svi željno iščekujemo da vidimo jeste taj novi huk sa istoka. Postavljen je krov, Borac večeras igra prvi put i sa novom krovnom konstrukcijom na istočnoj tribini. Vjerujem da će i to biti onako zanimljivo vidjeti s obzirom da i navijači koji često idu na istok i redovni su tamo, sada konačno imaju najbolje moguće uslove da prati utakmicu. Konačno imaju odlične uslove za praćenje utakmice, manje sunca, kiše svakako neće moći da dođu do njih. Istok je poznata tribina, ranije su tu Vultures, jel tako, bili. Prešao sam sjevernu tribinu, međutim gro tih navijača, ajmo reći, ona stara garda ostala na istoku i taj huk sa istoka je zato puno znači i sad će to biti totalno drugačije. Mislim i akustika da će biti mnogo bolja i da će ta tribina tokom cijele sezone biti popunjena. Evo, kažem, vjerujem da će večeras biti atmosfera jako dobra i mislim drugačija nego prethodne sve utakmice koje su bile. Svoje očekivanja od ove utakmice sinoć su iznijeli trener fudbalskog kluba Borac Vinko Marinović i igrač ekipe Sebastian Herrera. Evo koje su njihove poruke pred večerašnju utakmicu i očekivanja od ovog duela protiv Levskog. Levski je dobra ekipa koja ima kvalitet, imaju i također i individualce koji su jako dobri u situacijama 1 na 1, tehnički dobra ekipa. Međutim, mi smo ih naravno skautirali, radili smo na tome da neutrališemo te stvari, tako da očekujem da sutra to bude na onom nivou koji je bio i u dosadašnjim našim utakmicama. Znači, želimo da izgledamo disciplinovani, da imamo svoj identitet koji smo imali i u
i u prošlom prvenstvu, dakle da budemo organizovani u odbrani, da u tom posjedu u našim situacijama budemo hrabri, da sačekamo svoje momente u igri, da budemo strpljivi, naravno da ih iskoristimo. Za to radimo, za to se spremamo, čitavo pripremamo, sada dočekamo ovakvu utakmica, znamo šta ne čeka sutra, mi smo spremni maksimalno, očekujemo isto tako podrška od navijača, od tribina i da ćemo sve od sebe da pobedimo ovu utakmicu. Sebastian Herrera i Vinko Marinović. Saša, ono što možemo da primijetimo već od ranog jutra u Banja Luci, taj bezbjednosni aspekt je podignut na najviši nivo. Očekuje se i dolazak velikog broja gostujućih navijača. Jeste, očekujemo. Sinoć smo baš imali tako briefing taj security i očekuje se dolazak velikog broja navijača. Mislim, za gostujući tim specifičan broj, to je 500 ultra njihovih navijača i još 200 navijača koji će biti smješteni na zapadnoj tribini, tako da dosta veliki broj. Kažem, i kod njih vlada jedna velika euforija, on dosta očekuje od ovog dvomeča. Sigurno iz bezbjednosnih razloga klub će poduzeti ne samo klub, nego i policija, PU, Banja Luka i privatno obezbeđenje poduzet će sve dodatne mjere da ne dođe do nikakvog incidenta, da ne pokvari ovaj spektakl, ali svakako to je jedan aspekt na koji moramo da vodimo računa, o čemu moramo da vodimo računa, tako da ne želimo da nam pokvari ovo veće bilo kakav incident. Upravo tako, nema šta. Dakle, 20:30, još jednom prilika da i pozovemo Banja Lučane da pokupe i te karte koje su još možda ostale i da bude baš onako dobra atmosfera i pun stadion za večeras. Tako je, još jednom pozivam navijača da dođu, da ispune, jel tako, ne sumnjam da će biti stadion ispunjen do posljednjeg broja, do posljednjeg mjesta i vjerujem da će atmosfera biti spektakularna. Mislim, ovakva utakmica to zaslužuje. Podrška momcima i svi zajedno da se radujemo ako Bog da na ovoj pobjedi. Hajde još kratko, vjerujem da pratiš svjetsko prvenstvo. Sinoć su bile 2 utakmice na programu. Belgija deklasirala Ameriku. Nešto ranije Španija sa minimalnim rezultatom pobjedila Portugal. Po meni očekivano. Belgija je izuzetno dobra reprezentacija. Na početku se malo muče što kaže dok nisu ušli u formu. Amerika mislim da je dostigla negdje svoj, ajmo reći, limit i kvalitetom. Tako da mislim da su očekivani rezultati. Španija, Portugal, teška utakmica, što kaže, dva identična sistema, udarili su dva slična mentaliteta. Jedan gol je presudio i mislim da su kraju sigurno bolji timovi prošli. Kome daješ prednost na kraju? Ko bi mogao da osvoji titulu? Pa po meni neću ništa novo reći. Mislim, Francuska, mislim da imaju dva tima koji mogu učestvovati na svjetskom prvenstvu. Nevjerojatna reprezentacija, skup individualaca, a igraju timski fudbal, tako da nevjerojatno snagu imaju. Mislim da su oni izraziti favori za osvajanje svjetskog prvenstva. Sale, hvala puno na izvedeno vremenu. Hvala vama što ste me pozvali.